अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की यांखई मापलक शुभ फाउंडेशन डे की थौरम पांगथोखरे। खुरुमजरी Am-Istv की मणिपुरी पाउ मीटिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोकचरी पाउ संदोंना पिजरी। मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की यांखई मापलक शुभ फाउंडेशन डे की थौरम पांगथोखरे। MCIC ने सिंधुना पैलेस कंपाउंड लेबा मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की कैंपस ता पांगथोकपा तौरम अदुदा मुटुआ बहादुर अमसुंग मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट ए ब्रजकुमार शर्मा न थौरम की अथोइबा मिथुंगलेंसिंग ओइना सरुक याखे। थौरम अदुगा मरी लेनना मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट ए ब्रजकुमार शर्मा न मणिपुर तोंगान तोंगानबा इथनिक ग्रुप कयाना पुल्लगा साबनी पाखंबगी मतमदगी हौना मियोइबा इखोइना हिंगमिन्नबा मतम अदुबु निंगसिंगबा चंगी। निंगथौ पाखंबना मियोइबा खुदिंगबु लोइना तरामना कोनसिलमी महाकना मियोइबा इखोइ पुनसिनबा हिंगबदा कल्चरबु इकाइ खुमनबा योखतमिनबा चंगी हाइबा वाखलोन लैरमखि। अदुतदा पुनसिनबा यागनी मणिपुरदा चंगलकपसिंगी कल्चरदा खुद थिंगजिनलमदे मधुबु मधुगी कंसेप्ट अदुदा मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस ना कल्चर इकाइ खुमनबा प्रमोट तौरगा पुनसिनबा होटनरगा लाखिबनी। ngasiगी मिरोलदा स्कूलदगी चही 3 तगी 12 फाउबगी मतंग असिदा सिस्टम 9 सिलेबस ता हाबलगा ह्यूमैनिटी करिनो तंबिरगदी नुंगसिनबसु हेनगनी नेगेटिव ओइबा वाखलोन लैरोय नुंगसिनबा हेंकलकनी मसिदा गवर्नमेंट सोसाइटी गाजेना पुनसिलगा सेमगदबनी हाइना मखा तारखी। बीसिंगजे पुंजन लैगे हाइतारबुदी मोय कल्चर अमसुंग ट्रेडिशन से मासी ओनर तोबम थोई प्रमोट तोबम थोई अदुदा अखोय पुंजन बे यागनी हाइबा अदुना मणिपुर चंगाइबा बीसिंगसे मासी मतमुददा माना मागी कल्चर मा काइंता खुथिंजन दे हाइबा आदि फजन प्रमोट तोई अदवान तौदरा यामना फजबा मोदा कोई सोसाइटी में सागुलपनि हाइबा मधुगी कासेप्ट तोरी अखोय गासागी कल्चर इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस ना लिंखकी बिसबो हाइबा पुंजन के हाइतारबुदी अखोय कल्चर अमसुंग ट्रेडिशन से मासी अखोयना सिंगना पांबा मओंगदा फोटोसिंग सेमलगा फ्रेम चलगा ऑनलाइन की खुथांगदा योनबदगी सेंथोक लंबी फजना सेंबा ngambani एम स्टोर हाइदुना ममिंग थोलगा दांगोना तौरिबा थबक मतौ करमना माई पागलकपनो हाइबगी मतंगदा पाउदम अमा पिजरी। ऐसे अनम्बना इदिस याम पामेबा हादेको इसागी वखलदगी पुथोक्चबजे डिजाइन गम याम पामेबा अदना अदुजु दुम तौरे दुगा ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग जे असिजु हाना सर डाइनरगी मखा तंजरे सही अनि हुजुसुन लैनारिबो कदम तमि हाइतारजु सो था द सेल्स तोबंगम बिजे 15 एना 20 बोदि दुम तौरे दुगा दाव यागा खै हरा खुमहेगुमबा स्कूलगी टीचर गुम्बा लेरगदी दुम थांदा 30-40 दुमाइन सेल्स तोबंगा सेन हाइदा ऐना थबक तौजेजे पैसा वटपगी सुन नत्तेबा हाइदे आइगुम्बा लेबा म्याम असि खलागा मोजि थौना ओइजनबा असि फौदि तौबो याय हाइबजे मोजि थौना ओइजनबा तौबनेबा फमुंगदा लेबा ऐना फाउ खितंग तौबदा थांदा लुपा 10 खोंदि दुम सेल्स तौबंगमेबा अदुगा सेना अखोम खोजाबसिंग तौरगदी थबक ओइन तौरगदी अंतौबा याबा म्याम लेबको हौजु योनदुदि वालगा मनिपुर मनुंगदे आइगि एमदि इंडिया पुंबनेबा आई लुपा मु चंगदे बिजनेस तौबदा बिजनेस थवरकांदा कस्टमर लेरे हारकांदा पैसा थादरकमनेबा आइगि बिजनेस ता हरकांदा अनंबना आई मतें पांगबिगिबजे आइगा हाना खंगना जरम नुपि लेरमे अतैना थाजबिदे जुमा ओंदे थाजबिबको मानागा दुकान फैक्ट्रीदना मिजे उनाबिदना तौबिदमेबा यामनको आदै जुमाइ पाकोना हाइजागेबको मणिपुर जमिनदि मि फत्ते हाइबको आइना ngasi सोशल मीडिया तौरको द थेंगनाइबा मि म्यामदे यामेबा फत्तबंत यावदो हाइता आइना हाइनगे फत्तबजे खय वखदा थोकने इसा थोकने हाइनु हाइदि फत्तबंत उबैने सिने लेंगाखि कनो हाइजे आइगे हुजु फाउदा आइगे केमता फंगद्रे बसिंगनादा थागि फंगो खता लैदि खादुन लैबा माले सारिबिगा तिबा लाखो मा यावगि माय चंग फगा खोइबादा
ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯇꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯥꯡꯕ ꯁꯥꯕꯗꯣ ꯑꯁꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯅꯥꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯔꯤꯝ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯎ ꯆꯠꯍꯟꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯄꯥꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯅꯨ ꯑꯩ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦꯅꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯈꯪꯕ ꯑꯍꯩ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯨꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤ ꯈꯣꯠꯄꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯦꯕꯀꯣ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯆꯦꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯋꯤꯟ ꯆꯤꯌꯔꯁꯤꯁꯨ ꯐꯪꯗꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯕ ꯑꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯧꯕꯅ 30% ꯉꯥꯡꯕꯅ 100% ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯙꯔꯃ ꯑꯩꯗꯤ ꯙꯔꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯁ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯅ ꯑꯩ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯏꯇꯩꯃꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯃꯆꯦꯡ ꯐꯥꯎꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯏꯇꯩꯃꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯇꯦꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯊꯥꯡꯇꯣꯛ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯥꯅꯃꯛꯇ ꯈꯨꯠꯁꯦ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕ ꯂꯝꯒꯣꯏ ꯆꯟꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯅ ꯂꯧꯖꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯗꯣꯡ ꯄꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯃꯄꯨꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯃꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯔꯕꯤꯟꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅꯤ ꯖꯤꯕꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯁꯥꯟꯅꯖꯥꯎꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ Am-Istv ꯅ꯭ꯌꯨꯁ Lupa lakh taragi senja thumjagi maralda CBI na NHIDCL gi Executive Director Sale oina lupa crore aniga lakh humphuni thoiga kona na fakre flat kun plot mapan su sis tawkre haidi paugi likhun ashina makha taraduna the Central Bureau of Investigation CBI farabamioi adudi Maishnam Riten Kumar Singh Kawi Mahaguhati da Laiba National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL gi Executive Director amasung Regional Officer oibani haidi mahangna Assam gi National Highway 37 gi 4 landing project ki completion certificate piba amasung thabak shubagi matam sangdokna ba lupa lakh 10 gi senja thumja lawi haibagi maral shiri haidi ba mioi asi project adugi private contractor amadagi senfam adu lawringai Haktheng nana phabani haidi ba thodok aduda Binod Kumar Jain kauba contractor firm adugi representative amasu senfam adu pibagi detain tauki haidi Maishnam Riten Kumar Singh na mari leinaba tongan mafam sing da thi humbagi thabak chathabada shell oina lupa crore aniga lakh humphuni thoi phagat pangam ke masigi mathakta maha ke ownership document ka loinana tongan mafam da leiba flat kun plot mapan gasu loinana sis taukhre haina makhatari pharaba Maishnam Riten Kumar Singh amasung Binod Kumar Jain Guwahati da laiba CBI gi Special Judge ki court ta puthokre makha tanasu Maishnam Riten Kumar Singh mari leinaba NHIDCL project singi matang dasu thijinba hokre haina pawashina makha tari pawgi marakthana tem bre matang lozari honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon
कप सिरप Shija Breast and Thyroid Clinic. Shija Hospitals now Breast Cancer Awareness Month asibu pangthokpa oina lakliba October gi tarik taraga humdoi dagi taraga nipan phawba loinana kunmari dagi kuntramathoi phawba free breast and thyroid cancer screening camp pangthok jagadauri. Mammogram amadi mari leinaba investigation singda 20% concession loinana procedures da 15% concession gi khudong chaba pizari. Breast and thyroid kamari leinaba hakchang gi nungaitaba laibiragadi khudong chaba asi lobi hau akupa marol gi damak Shija Hospitals da paw phawbiro. Break matung amuka hana taram nokchari makhataba pau pizari. Ipa ipuna thambiramba lan aikhoina yokhatana kanana su yokhat piroi art form makhal kaya mudkhre hairiba shidi aikhoina yokhat si haina K. Radha Kumar Singh na haikre. Manipur State Sumalila Council na sinduna numinini pangthokadaba Festival of Narrative Art Palace Compound laiba ivoyama sumanglila sanglel da hogdokhibaga mari leinana Manipur Government ki Art and Culture ki Retired Commissioner amasung MCO ki President K. Radha Kumar Singh na phongdokhibani. Festival of Narrative Art hogdokpagi thauram aduda Manipur State Sumanglila Council ki President L. Tomba Rumahal Theatre ki Director L. Brajamohon amasung MCO ki President K. Radha Kumar Singh na thauram ki athoiba mithunglen sing oina saruya ke thauram aduda MCO ki President K. Radha Kumar Singh na makha taraduna hauji khoi gi leiriba art form makhal sing asida sitharakliba art form kaya ama leire hana leiramba kaya ama sumut khre hairiba sing asi aikhoina Mangdringai matamda yokhatpa ikhoina kari tahoba changi haiba khanabaga loinana thabak paikhatpa changi hairiba shi kalhoba haiba shida government khaktana inkhatpanadi yaroi maikai khudingdagi chamanana contribution piba changi aikhoigi ariba art form sing asida sizinariba wahai maru oina wari liba basokna chingba asida sizinariba asi ngashigi mirol na khangnanaba honaba thigatpa yamna maru oi haina su phongdoke masida academic research tauba yanaba kupna thijinba mathau tagani ipa ipuna thamnamliba lan ashi kanba haiba asi aikhoigi thaudangni mapandagi pushilakpa oiraga su ipa ipu singna maduda aikhoigi oisaba top topa masak ama shemlaga thambiram libani masigumba tongan masak hapangamba asi aikhoigi thoidok hentokna haithoi singthoibagi magun adu utlibani hairiba sidagi kanaba lahoba chumgani haina mahangna makha takhe National Games ki hongdok pang bahawda tours low ba pulu bai ki Olympic Games ki international festival la sports meet to tong na bani lu mana si Europe matam da andro gi mai ana khoi gi history gi khoi culture gi yaw ba si andro gi mai lo ba to si hatil la ga yam ma pung phan da su ma duna pot mayam si hana gi si pura masi ge khoi gi na te ana lang thok bai ma hutam ma kan na ma si la ho ba duna kam na hen na phagani when a big negative, when you see the harm chupna, Mera, you like Tibashi, like Tiba Hibashi Shatare, Madura Tag, even Lakshmi Cheriki, Maduda Hanaman, over the Yumpan Wonga Yam Yawi, Apa Papa Poshi, Lokshin Longani, when the dying art homes in sea, Kanda Wata Aina number, contribution pillar at the Bani. Kangpokpi Police na 16 Assam Rifles amadi 112 Battalion CRPF ka punna khutpu amana thiba humbagi thabak chathabada mioi ahumga loinana brown sugar ni chingnaba kg mapal gram chani panga nifu mari fare hairi brown sugar sing adu shop ke sani ka kunmanga da haplambani hairi pharaba makhoi ahum adudi banai chong lungdim amadi thongkhofau lungdim makhoi ani matai manauni Kangpokpi gi suitu Gamfojol de Laiba shi Munom Biles gi atopa amana Thang Munlim Haukip apokpa Thang Hau Haukip ti Thangkak village cycle dagi ni hairi makhoi na sizinaba alto car ama auto rickshaw amaga loinana mobile phone marishu phagale hairi loshilakpada maroiba paw amuka hana pizari Manipur Cultural Integration Conference ke Yankhai Mapalak Shubha Foundation Day gi thauram pangthokre. Hosi phawgi Am-Istv na pizza Manipuri paw matang solution jari mideng tabiram diba pumna magpu amukana kuramte.